Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya tujye guhera mu ntara y'Iburengerazuba ni mu karere ka Rutsiro aho dusanga inkuru igira iti Rutsiro yatawe muri yombi akekwaho gutema umugore we akamukomeretsa ku kuboko. Mutabazi Jean Damascene wo mu mudugudu wa Kanyempanga akagari ka Bunyoni umurenge wa Kivumu akarere ka Rutsiro afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kivumu akurikiranyweho gutema umugore we Mutoni Claudine akamukomeretsa ku kuboko kw'iburyo. Uwo mugabo w'imyaka 32 yakomerekeje umugore w'imyaka 24 bapfa ko umugabo yashatse kugurisha umurima umugore akamutambamira. Amakuru Imvaho Nshya ikesha umwe mu baturanyi b'uwo muryango avuga ko babana mu buryo butemewe n'amategeko bagahorana amakimbirane ashingiye ku mitungo aho umugabo aba ashaka kugurisha ibyo bahahanye byose ngo abijyane mu nzoga no mu bandi bagore, umugore akabyanga yanamubwira ngo basezerane byemewe n'amategeko umugabo ntabikozwe nyamara mu buyobozi akiyerekana nk'ubyumva. Yagize ati muri iyi minsi bari basanganywe amakimbirane ashingiye ku murima umugabo yashatse kugurisha bamukubitiye no ku bindi bahahanye aba bashaka kugurisha umugore akamutambamira. Yatashye nijoro yasinze amwiyenzaho baratongana umugabo afata umuhoro amutema ukuboko umugore ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kivumu umugabo atabwa muri yombi. Yakomeje avuga ko amakimbirane mu miryango ngo agenda agaragara muri uwo murenge wa Kivumu bakagerageza kuyunga mu nteko z'abaturage ariko ugasanga hari bamwe binangira. Hakaba n'ababana bimeze nk'ibya nyirarureshwa ku buryo uwanya uwo ari wo wose umwe aba yanica undi cyangwa akamukomeretsa. Ashimira ubuyobozi bw'umurenge wa Kivumu n'akarere ka Rutsiro imbaraga bashyira ku busugire bw'umuryango. Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivumu Ikizihiza Alda avuga ko uwo mugabo yakoreye umugore we ihohoterwa rikomeye amutema ukuboko ariko ko yataye muri yombi ngo abibazwe. Yagize ati yamutemye amukomeretsa ku kuboko kw'iburyo akoresheje umuhoro amuziza icyemezo cyo kugurisha umurima batumvikanyeho. Uwakomerekejwe ajyanwa kwa muganga, uwamukomerekeje acumbikiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kivumu ariko bibazwa. Yakomeje abwira Imvaho Nshya ko bafite n'izindi ngo 67 zibana mu makimbirane. Mu ngamba bafata zo guhangana nayo no kugira inama abayabanamo kuyareka kuko asenya umuryango, harimo ko buri wa gatanu w'icyumweru hashyizweho gahunda yo kubaganiriza. Yagize ati tubahuza n'ubuyobozi n'abafatanyabikorwa barimo abazobereye mu mategeko bakabaganiriza ku itegeko ry'umuryango, inyungu z'umuryango utekanye n'ingaruka ziri mu makimbirane mibi haba ku babanye nabi ubwabo no ku miryango yabo. Hari abiyemeza guhinduka hari n'abinangira ariko abo binangira tubagira inama yo kugana amategeko aho gutekereza kwamburana ubuzima cyangwa gukomeretsanya nka buriya. Yongeye gusaba abashakanye kubana neza mu mahoro nk'uko baba barabyiyemeje barushinga haba hari ibyo batumvikanaho bakagana ubuyobozi bukabagira inama, byananirana bakagana ubutabera aho kugirana amakimbirane. Reka tuve kuri iyo nkuru twerekeze i Kigali rwose mu karere ka Kicukiro abagore 2 bafatanywe amacupa 500 ya mukorogo. Ni mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Murambi kuri uyu wa gatanu tariki ya 27 Ukuboza na 24 hafatiwe abagore 2 bari batwaye mu mufuka amacupa 500 y'ubwoko butandukanye bw'amavuta ya mukorogo. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Chief Inspector of Police Wirarisi Gahonzire yavuze ko nubwo bimaze kugaragara ko hari amayeri menshi bahimba bagamije kudafatwa bagenda batahurwa bagafatwa. Yagize ati mu bikorwa bya polisi byo kurwanya ubucuruzi bw'amagendu ibitemewe mu Rwanda n'abakora ibindi byaha bitandukanye bariya abagore bombi
umwe ufite imyaka 34 n'undi ufite imyaka 45 y'amavuko bafashwe bafite amacupa 500 y'amavuta yo mu bwoko bwa Paw Paw, Carolite nini n'intoya ndetse na Coco Pampo bari bavangiye mu mufuka urimo imyumbati y'imivunde yumye n'ibishyimbo kugira ngo badatahurwa, ariko ntibyabahira biza kurangira bafashwe. CIP Gahunzira akomeza agira ati duhora twibutsa ko aya mavuta yo mu korogo atemewe kuko inzego z'ubuzima zidahwema kugaragaza ingaruka zayo ku buzima bw'abayisiga zidatinda no kugaragara ku ruhu. Si byiza gukomeza gushakira amaramuko mu byangiza ubuzima bw'abantu. Turabihanangiriza ababirimo ko basigaho kuko polisi ifatanyije n'izindi nzego n'abaturage izakomeza ku bikorwa byo kubafata bagakurikiranwa. Yasabye kandi abayisiga kumvira inama bagirwa bakisiga amavuta yemewe atabagiraho ingaruka, bakarengera ubuzima bwaho birinda gutiza umurindi babishora muri ubu bucuruzi. Mu Rwanda hari amoko agera ku 1342 y'amavuta yo kwisiga arimo ibinyabutabire byangiza uruhu bigira ingaruka ku buzima by'uwayisize. Abaganga bavuga ko ingaruka zayo zigaragara ku ruhu rugahita rutukura. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ayo mavuta ashobora kugira ingaruka zikomeye ku mpyiko n'umwijima. Abafashwe bashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Masaka kugira ngo hakorwe iperereza ku cyaha bakurikiranweho. Itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 136 ivuga ko umuntu wese ukora, ugurisha, utanga ibintu bibujijwe nk'umuti, ibintu bihumanya, ibintu binoza cyangwa bisukura umubiri n'ibindi bikomoka ku bimera aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Reka tuve kuri iyo nkuru dusoreze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hari inkuru ufite umutwe ugira uti umutwe wa M23 waciye amarenga yo gutera ibibuga by'indege bibiri. Inyeshyamba za M23 zikorana n'ihuriro Alliance Fleuve Congo zatangaje ko zishobora kugaba ibitero ku bibuga by'indege bibiri ingabo za Kongo zikoresha zibarasaho. Umutwe wa M23 uvuga ko hashize igihe ingabo za leta FARDC zikoresha indege z'intambara zirimo kajugujugu mu kugaba ibitero mu bice inyeshyamba zigenzura ndetse birimo abaturage b'abasivile. M23 ivuga ko ibyo bibuga by'indege bibiri icya Goma muri Kivu y'Amajyaruguru n'icya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo bikoreshwa mu kurasaho izo ndege kuzakira. Itangazo ryo kuwa 5 tariki ya 27 Ukuboza 2024 rivuga ko M23 yamagana ibyo bitero kandi ko izabiburizamo ihereye aho bituruka. Itangazo riragira riti AFC M23 ntizakomeza kurebera ubwicanyi. Niba ibyo bitero bikomeje kwiyongera nta yandi mahitamo tuzaba dufite ndetse uretse kubikumira aho bituruka n'aho bigaragara kugira ngo turinde abaturage b'abasivile. Kuri uyu wa 6 imirwano yakomeje muri teritwari ya Nyiragongo, umutwe wa M23 uhanganye n'ingabo za leta. Abatuye mu gace ka Rusayo bavuga ko bumvise amasasu arimo y'imbunda nini into. Amakuru avuga ko M23 n'ingabo za leta FARDC ndetse n'urubyiruko rwa Wazalendo bari kurwanira hitwa Kanyamahoro, ni mu kilometero nkeya ugereranyije n'aho umujyi wa Goma uri. Dusoreza aha ngaha rero tugende tubashakire andi makuru, mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana n'umundi mu yandi makuru abagezweho avugwa hirya no hino ku isi.
ndetse by'umwihariko n'aha akarere no hano mu Rwanda no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Bayi bayi.